هذا برسي وفي جداهية هم داخوازي و هم جي كيمياء آخفتنا بزمان كردي قال برای سپارزر صبحي اوزگن سروك كمالaya حركت زمان كردي كدش اسطنبول قال مدابو تازه بحث كيم برای صبحي قالك سپاس كوهين قال مدانه از باركم او داتين ما بحث كرين تجيها جهبي قال لك اوت داخوازا پرورديت كن لكي من اوت نووا مالبات داب زمان كردي تافن اوه بو چته تفگراندن بديت نوه ابيا سلام دوباره ابيا جبوي كردين مي باكور تشتكي نباشه براسي تشتكي شرمزاريه دبه سريدا ام دمالباتا خدا در دور خدا بكردي باخبن لي مخابن وان سال داوي 10 سال 20 سال 30 سال داوي واري بشافتني با از بيجم واري اسيميلاسيوني دا جبر بری دولت ترکی بزوری بکرده دخواست که زمانی وان دورخه زمانی وان بده تنکرن لیوان سالی داوی ریه فرمیجی لی و بیجی لی که ماسیه که مروی من انسانی من ملتی مهیه که زیده خواهی زمانی خود در ناکبه بلی آلی که دا پروردهی بکردی دخوازه لی سری دا دوه ام جیانا خدا بی نشاندن با آخافتنی خود به حولی خود به داخوازی خوی فرمی کردین مد دواری داخوازی فرمی داجی ری ام بیجند که ها روانه ری حقوقونه دوی واری داجی که ماسی مهنه نکه زانی او کسی کردیت آغون و زاروکت خوشی فری کردیت کن وید بکنه نمونه که باش خلق جی چافلوان کن اسوا بحث بکم ادگل زاروک و مالباتن خو هیچ چوات آغون آخفتن و دانستاندن و همیب کردیه یانجی جارو بار بکردیه اگر و هبن زاروک نزانم از بخو و در دور خدا از 5 سال پشتی پاندمی دا من جبوی زمان دست بوان خواتا کر ده هر واری دا حول دادم و از هم در دور خورا و هم جی کردان را دائما دویم ام کردی ناو خدا بکنه زمانی خوی فرمی دمالی خدا تقص بکردی با آخوان و ری ندن دمالی خدا جی کردی دماغ با آخوان و به هفرا خوش برا مالبات مازم بچوک اگر ام به هفرا جی با آخوان وی چاخی جی خو ام بخو جی دور دکبن و د آلی دنی داجی ده هر واری دا جی خو وری برای صبحی پرسیارک یعنی پاندمیه یانجی کرونا خیر بی بوه باش بیره که باش بهین زیراتر کردیه که پاقش باغون بری کرونا حسا کردیاتا باش نبی یعنی حسا تا بردام کردی نتاخف از زاروکتیا خدا بکردی دا آخوام لی دمکی امجی پاری که جی دور ببون براستی و مبخو لانکره خوان لیسا خواه و دمکی دریج داجی بریا پاریزری مکارمندی جی کرد وزارتا تندرستیه دا وان چاقا پاری کی وک آنان نبو دما کورونایی از سری فکریم که لترکیه آلی که دا ستاتوی زمانی کردیتنه و دوی وان دما دا مجلس ترکیه زابطه دا جزبوی زمانی کردیت گوتن زمانی نناس پر زورم بچو ولی سری فکریم آلی که دا مرد کتاب دخوان پرتوک دخوان او د فکریه و دوی چاخه دا من بریار دا که از حوجه لیبیا دولتی نسکنم لیبیا پارتیا نسکنم و چش دسته متی اجی بخوات بکم جخو بوی آوای از هم کتم نابا خوات زمانی کردی همجی من وی چاخه دست بکر نویساندن خویا کردی جی پیشوانه حتی وی چاخه براستی یا جه دست خوشی اوه وقتی ظلم و زورداری هبد و زیادتر طیبت جی کسانی وکی و اوساق دیل زمان خوب درکن زیادتر پاریزن کتویا با همی خلق جه حسابا بس یکش خالن راپرسی کو سوسیو پولیتیک ما جه پیکری نوتو هفتش صده یعنی جی نوتش صده زیادتر اوین کو یعنی هم کردیا وانا باشلی هاتیه اوین کو گهداری استرانین کردید کن ام چاوات شین پریکا استران و میوزیک و هنر کردی زاروکن کرد فیری کردیه بکن که خاله که باشه چونکه ترک و خاله کارتینن پریکا دراما سینما میوزیک خالق فیری ترکیه کرینه براستی اویا آگاهی کی شانازیه و لیکولین داخواز کرده دادن نشاندن
evya dibe rayedarên devletê Meclisa Tirkiye û hemû siyasetmedar jî evya bine pêşavê xwe ji xeynî wî jî ez bangî hemû Kurdan dikim. Em divan xebatê xwe yê Hez Kurdê da Komela Hez Kurdê da ji bûyî mafê zimanê Kurdî em daxwaz dikin xebata dikin di nêz da jî me helmetekî danî me got em bangê rayê giştî dikin bira Kurd ji bûyî daxwaza dersa mecbûrî a Kurdî û perwerdehiyê daxwazname bişînin Serokkomariya Tirkiye û Wezareta Perwerdehiya Tirkiye eviya xebatek ji xebatê me ye û ji xeynî wî jî elbette em dixwazin zimanê Kurdî jî êdin li Tirkiye bibe fermî wê çaxê pirskirek evê bê çareser berî fermîkirinê Barê Subhî heta çira de navend û senterên hunerî yên müzîkên Kurdî giring e stranên Kurdî بۆ zaroka çê bikin godariya stranên Kurdî bikin heta ku Kurdiya wana baş lê bêt heta çira de karser vî babetî hatiye kirin yan elbette müzika Kurdî ji xwe yani çand hunera me li pê hiştiye û dengvêjiya Kurdî di çanda devletekî milletekî dinê da tinîne godarkirina müzika Kurdî pir giring e û bi wî awayî jî tabii ki em ji zarokên xwe ra bidine xweşkirin rola evya zêde ye rast e yani rola müzîkê rola tişteka wisa kiriye planeka wisa heye yan jî dê hebit bi rastî di nav xebatê me da tiştekî wisa çênebiye em daha pir diwarê hişmendiyê da dixwazin hewl bidin û hem di nav Kurdan da ku xwayî li mafên zimanê Kurdî bê derketin û bê nafazkirin û alînê da jî di xebatê me da bi navê Komela Hereketa Zimanê Kurdî meriv dikare wakî jî bibêje Komela mafên zimanê Kurdî yani em daha pir li hemberî saziyên devletê wisa hewl didin ki ku rê li zimanê Kurdî bê vekirin elbette saziyê me yên ku li ser müzîkê dixebitin xebatê wisa dikin baş e em jî tabii ki dixwazin teşvîq bes bû bîrînan yani kesatiyekî weke Ekrem İmamoğlu piştî ku hatiye girtin bêje şerme yani Kurdit navme da hebîne heta nû kem me xofêrî Kurdiyê nekirî vê cawî jî biryar dat nava zindanê da xofêrî Kurdiyê bikin رنگه اوجی در فتح باش به زیادتر شیاربینه که حتی دلف کرداش چه بود برای پارێزەر صبحی وزگان سروک کمالای حرکت زمانی کردی حس کرد این استانبول دیگر مدام سپاس بود